Bethel Ministry ten HAKHA rongbolnaah anneya mitam takin damna anchang. Tunkar kal da chung khan Bethel Ministry Speaker Frederick Lerin dikate chuan Myanmar zona thak omna HAKHA chin state rong anbola Pathian in na athoka mitam takin tisa le tharawa damna anchangani. HAKHA rongbolnaah hian thildanglam taka thlenga tirko pola rongbolnaah taksa ata inshuk na puan te emo damlo ten hena anron kenga anna te aria ram huai pai te ko chunga ta no chuin anom angkhan Speaker Frederick Lerin dika chuan akora ama iswan shiak athi na chu luan liam tir turin adila mamoto mi puite aman akhoi kim seng silava akot chu phelin mi puizinga ankal puita akor khoitu mitam takin tharau thiang him khoine le damna anchanga taksa damna changzinga hian kumsom chuangjeng to te thiput te mitchalo bengong te antela heng rongbolna hi mipuin anhlutle ani Bethel Ministry how hi voina Myanmar tanga ronho tha in champhai karota rongbolna annei le donani